Ya uno jid Marcelo hapdeng Messi bar Ronaldo kumuta upliar ubak kamaya pan nyalakai persya. Kane kadeka jengkeli bala keli ya Marcelo da legend ke Brazil kata Romario kini ki benai baladep. Kawai naki intro hapdeng Marcelo bar Romario. Romario ula keli kenang ya kaneka jengkeli bayano ujid hapdeng Messi bar Ronaldo kumuta urang nyalakai ubak kamaya ban nyalakai persya. Marcelo haba jubab ya kene ke jengkeli ulong ba ulajit ya Lionel Messi kumuta orang yalakai ba kame ban yada lene ban yalakai Persya. Waj aga takapor ulo penpau ru ba ulong unang kesan ba syrem jong Cristiano Ronaldo ba jolong perlok ba teammate jong Real Madrid. Marcelo ulo bataru ba balai ujit ya Messi. Ulong ba Messi usngau thuba ya ka jakah madan ba ya baru ki benta jong ka jingelakai. Putih bahal lano bandrong, bat lano ban pet bat kumno ban pendu ya kajing yada na kinong yalakai Persya. Mlak ban tip lepa ya kerkom lekai jongu ulong ba hadu kata ban yada. Ulong ru ba Messi ula tip lepa na kadong kaliang baka bolkan wan bar ula tip ha kumno ban like na kinong yada. Mat ulong sisya uta orang yalakai uba kerpang ba. Ulong sisu ngalai lekai Persya ya Messi ha barok kawai ka jingat liti jonga ka football ngaburam sisya yu man kapor ba ngai lekai Persya yu kalong kaba ha yanga ulo thau ya ke history ha football pa pedang teng ban thau ya ke history wat ha ka World Cup ru.